To je to osobno, ja ne bih išla na estetsku operaciju zato što sam zadovoljna svojim izgledom. Hajde, vrati se. Bravo, bravo. Sad nam je na redu Melani Banović iz Ljubine. Dobar večer svima. Ja sam izvukla Nela Tekić. Lentu predaje gospođa Dinka Matijević. Idem prvo maestra sa poslom. Mis Brodsko-posavske županije za 2022. godinu sa osvojenih 175 bodova je Lana Valentić. Molim gradonačelnika gospodina Vinka Grgića da preda lentu. I imamo novu finalisticu Mis Hrvatske za Mis svijeta. Evo, gradonačelnik je tu lentu iz prve stavio kako treba. Svaka čast. Zamolila biti prošlogodišnji i da se prošeće još jedan i preda svojoj nasljednici Tjaru. Da djevojke ostale ne budu tužne jer nisu osvojile lente, to su se pobrinuli sponzori, a to je Kene, Ekskluziv i svi ostali sponzori koji su večeras podržali izbor Mis Brodsko-posavske županije za 2022. godinu. Hvala vam svima što ste večeras bili ovdje s nama. I nadam se da se vidimo i dogodine na istu. Još 3 sina.